dobrodošli u ovu predivnu portu najstarije Valjevske crkve, pokrova Presvete Bogorodice. Evo, u ciklusu Pravoslavlje mladi, koji traje već više od deceniju, imali smo puno predavanja na raznim mestima. Eto, često smo i ovde u ovoj porti održavali tribine, pa evo ponovo smo na ovom mestu u ovako lepom vremenu i okupljeni ovde na ovom lepom prostoru. Želim svima dobrodošlicu, posebno želim dobrodošlicu našim dragim gostima iz Sremskih Karlovaca, rektoru Bogoslovije Sveti Arsenije Sremac, protoijereju Jovanu Milanoviću. Dobrodošli, oče, u Valjevo. Isto tako s njegovim saputnicima na ovom današnjem gostovanju u Valjevu, jer su oni od jutros ovde, obišli su i manastir Lelić, Ćelije i naši gosti su ceo dan danas u Valjevu. Tu je i Bojan, profesor isto Karlovačke bogoslovije, naš Valjevac ovde iz Valjevske Kamenice. Ove godine je govorio ovde za Svetu Savu besedu u Domu kulture blagoslovom našeg blagođeno počivšeg vladike Milutina, tako da želim dobrodošlicu njima u Valjevo. I evo, povod, svi znate, povod je na prvom mjestu tema, koja je jedna savremena tema i tema koja je večita, kako čovjek doživi u vremenu, onom kojem je Bog dao i koga ga je Bog postavio. A tako isto povod je i ova knjiga koja se nalazi pred nama, Čovjek u vremenu, a knjiga koja govori o Valjevskom proti i starešini dugogodišnjem ove crkve ovde, proti Bogoslavu Kovačeviću. Autor je, svi znate, naš namesnik, herejski prvi valjevski Darko Đurđević, protonamesnik. Tako da, kažem, govorit ćemo na jednu širu temu Čovjek u vremenu, a između svega toga ćemo predstaviti ovu knjigu i ličnost i delo prote Bogoslava Kovačevića, koji Darko se potrudio, njegovom zaslugom je ova knjiga pred nama ovde i knjiga koja svedoči o jednom vremenu tako koje je obeleženo i još ima svedoka tog vremena i ovde među nama stari prota živih koji su osetili taj duh vremena komunizma kada je crkva, da kažem, proganjana. Tako da i nama može ovo danas sve da bude primjer kako mi da se ponašamo u današnjem vremenu i kako mi da opstanemo u iskušenjima koje danas nas snalaze. Tako da ne bi ja dužio više, samo ovako još jednom poželim dobrodošlicu svima, uživajte u ovoj večeri. Dao bi reč našem gostu, eto, koji je, inače, ne zaboravio sam da kažem, starešina crkve saborne u Sremskim Karlovcima, tako da, oče Jovane, dobrodošao. Izvoli. Draga braćo i sestre, dragi oci, pomaže Bog. Evo, ja sam pomalo zatečen. Mogao bih da kažem da sam malo izbunjen, jer već dugo vremena zbog ovih okolnosti u kojima smo se našli nisam video ovakav veličanstven skup. Ubeđen sam da to nema veze i znam da to nema veze do kraja sa mnom, nego pre svega sa temom i sa ovim čovekom, protom Bogoslavom, o kom će isto tako večeras biti reči. Kako reče naš otac, od jutra smo mi ovde došli malo da se, da kažem, pre svega duhovno napojimo, bili kod Svetog vladike Nikolaja, kod Svetog Ave Justina, obišli Valjevo, uzduž, baš nismo i popreko, ali vada ćemo i to uraditi sljedeći put. I upravo u ovom ovde gnjezdu Svetosavlja i pravoslavlja, da zajedno sabrali smo se, promislimo o onome što zaista jeste pitanje svih pitanja, ali trudit ću se naime da to ne bude na neki sad filozofski način, pošto je tema, naziv je tako malo da za knjigu svakako bitan i bombastičan, a za predavanje izazovan, Čovek u vremenu. Mi živimo upravo u vremenu koje polako, ali sigurno onemogućava da do kraja kažemo ko je i šta je čovek. Od toga da više ne znamo ko je muško, ko je žensko, kako se kome obratiti, preko toga da više ne znamo kako čini se jedni sa drugima ćemo živeti,
koliko smemo blizu da priđemo jedni drugima. Dakle, sve su to izazovi koje pred nas postavlja upravo ovo vreme u kome se mi danas nalazimo. I naravno možemo reći da su ova vremena zaista teška, ali zar nisu za svaku generaciju, posebno pravoslavnih Srba, vremena u kojima su živjeli bila teška. I onda mi sa pravom postavljamo to pitanje ko je čovjek, a morao bi biti čovjek kako kaže Njegoš, i šta je to vreme, a da to bude pravo vreme. Svako od nas zapravo živi svoje vreme, rađajući se u istoriji od svojih roditelja i u tom životnom ciklusu prolazi manje ili više isto što su prošli i neki drugi ljudi. A zašto to znamo? Zato što smo mi kao ljudi svi u istom, oprostit ćete na izrazu, loncu. Svi mi imamo iste muke i probleme, na isti način ili sličan način to podnosimo. Imamo slične ili približno iste bolesti. Živimo sa ljudima koji opet imaju neke slične probleme, gledamo jedni u druge, borimo se nekada jedni za druge, nekada jedni protiv drugih i to naše vreme, naše lično vreme se na kraju završi sklapanjem očiju i odlaskom sa ovoga sveta. Dakle, ako na ovu moju konstataciju o tome da je zapravo čovjek jedno najnestabilnije i najnesnađenije biće na ovome svetu, dodamo i činjenicu da se još pojave i bolesti poput ove koja nas je snašla, recimo ova korona, gdje vidimo da jedan virus, na izgled, tako kažu, može da poremeti kompletno postojanje i život čovekov, onda postaje jasno da mi o tome ko je i šta je čovek nemamo mnogo šta baš da pričamo. Pogledamo u sebe i ono što bismo rekli zapravo može možda da stane na jedan list, na jednu stranicu. To se sve svede jednim izvodom iz knjige rođenih, a završi izvodom iz knjige umrlih. Međutim, da li je to zaista tako? Da li je čovjek stvarno biće koja definišu dva papira i jedan sanduk? To bi bilo tako, draga braćo i sestre, da mi koji sedimo ovde nismo zaista svesni, da nismo osjetili i okusili i živeli sa svešću o tome da je ipak čovjek i nešto drugo. To da je čovjek nešto drugo ne možemo nikada zaključiti sami po sebi. Jer gledajući jedni druge uvek ćemo naići na nešto što je loše, što ne valja i uvek ćemo reći pa jeste i on je, vidiš, takav i takav. Ali crkva nas, draga braćo i sestre, poziva da se podsjetimo na to da je ovu zemlju, ovu kuglu zemaljsku, ovakva kakva jeste, pre 2000 godina pohodio neko koji je bio isti kao i mi u svemu osim u grehu. I taj neko jeste spasitelj sveta, Bogo čovek Isus Hristos. Večna istina i večna tajna otkrivena svakome onome koji se pre 2000 godina našao u njegovoj blizini. Ali mi znamo da i zahvaljujući crkvi ta tajna se otkriva i nama. I mi smo pozvani da upoznamo toga koji je isti kao i mi, ali koji je drugačiji od nas. Šta je to što Hrista čini drugačije od nas? On je u svemu identičan nama osim u grehu. A šta je to greh? Greh je, draga braćo i sestre, sve ono što odvaja ljude jedne od drugih. I u tom odvajanju što ih čini da se zatvore samo u sebe. Hristos u evanđeljima često govori onaj čuveni izraz
čuvenu rečenicu. Mi sveštenici to znamo malo bolje, jer češće smo upućeni na Sveto evanđelje. Kaže, dolazi čas i već je nastao. Nas Bog poziva da sada i ovde u vremenu u kom se mi nalazimo otkrijemo tu tajnu njegovog dolaska. Zašto je bitno da se mi potrudimo da otkrijemo tajnu njegovog dolaska? Zato što je on jedini pravi istinski srceznalac. Kaže u Jovanovom evanđelju za Hrista, ne trebaše mu da ko svedoči za čoveka, jer sam znađaše šta beše u čoveku. Hristos, obraćajući se farisejima i sadukejima, ali na neki način i svima onima koji sleduju njima, a braćo i sestre, ako ćemo priznati iskreno, često puta i mi sledujemo i farisejima i sadukejima, uzvikuje i govori: slavo ljudi ne primam, nego vas poznajem da ljubavi Božje nemate u sebi. Dakle, Hristos je došavši u ovaj svet doneo pravu istinsku novost, pravu istinsku novinu, doneo pravo vreme, vreme u kojem nas poziva da steknemo ljubav Božju. Ali mi najčešće na tu ljubav ne znamo da odgovorimo, zato što smo između nas, jedni drugih, i između nas i Boga postavili jednu veliku ogradu, jedan veliki bedem koji ne dozvoljava da priđemo drugome i ne dozvoljava da priđemo Bogu. Taj bedem, draga braćo i sestre, jeste okamenjeno srce. O tome Gospod na mnogo mesta govori. Kako se stiče okamenjeno srce? Neki mogu da kažu zašto je to bitno. Ali bitno je zato da bismo znali i da bismo mogli da utvrdimo gde se mi nalazimo, da li mi imamo okamenjeno srce. Svaki put kada drugoga čoveka pogledamo sa gordošću i sebeljubljem, svaki put kada se sa drugim čovekom suočimo tako da u njemu vidimo samo slabost i greh, svaki put kada drugoga čoveka pogledamo tako, a u njegovim očima ne vidimo tu istinu da je i on dete Božje, da je i on pozvan da bude samo čovek i ništa više i ništa manje od toga, mi, draga braćo i sestre, dižemo bedem između ljudi i nas, između čoveka tog naspram nas i nas samih. A između Boga i nas, opet okamenjenim srcem dižemo bedem. Pre svega, brigama ovoga sveta zaključamo svoje srce za toplu i usrdnu molitvu Bogu. Ljubavlju prekomernom i nedozvoljenom prema stvarima i slabostima i slastima ovoga sveta, opet zaključavamo svoje srce za susret i molitvu Bogu. I onda tako zaključana srca hodamo kroz ovaj svet, zarobljeni u kavezu sopstvene duše, bežeći baš zbog toga jedni od drugih, imajući obličje čoveka, a živeći kao zveri. Tako čovek, draga braćo i sestre, od onoga na šta je pozvan, postaje suprotno od onoga što treba da bude. Tako čovek od onoga na šta ga je Bog, u šta ga je Bog pozvao i u šta ga je postavio, a to je da bude čovek vrline i večnoga života, postaje čovek slabosti, greha i večne smrti. To okamenjeno srce, ono nas toliko sputava da mi zapravo već sada živimo, to jest umiremo iako smo živi. O tome će veliki svetitelj, Sveti Grigorije Palama, reći da kao što postoji besmrtnost duše, tako postoji i smrtnost duše. Ali će reći sledeće:
može čovjek da bude živ, a da njegova duša bude mrtva. To je onaj koji je svoje srce zaključao za drugoga i za Boga. Ako pogledamo istoriju roda ljudskoga, ili ajde da ne idemo sad baš od Adama i Eve, ako se suočimo sa našom istorijom, srpskom istorijom, uverit ćemo se da je upravo ono što je Boga odvelo i izvelo, to jest udaljilo od našega naroda, iz naših ljudi, jeste okamenjeno srce. Ne moramo da idemo mnogo daleko u tu istoriju, dovoljno je samo da pogledamo period posle 1945. godine i vreme posle drugog svjetskog rata. Vidjet ćemo da je tada okamenjenost srca bila tolika da su ljudi postali ne samo zarobljenici i zveri za sebe, nego da su postali i zveri za druge. Izbacili su iz svoga srca Boga, a iz svoje okoline ljude koji ih vole. I to vreme dovelo je do toga da se u našem narodu rodi i pojavi veliko otuđenje, da se pojave strašne razmirice između braće, između sestara, da se pojave silni i brojni razvodi brakova, da se pojave silni i mnogi problemi koje mi do dana današnjega još nismo do kraja u mogućnosti da ispravimo. Dakle, 50 godina je dovoljno da se svi pojavimo kao zatvorenici sopstvene savesti, zaključanih duša i okamenjenih srca. No, Hristos koji je došao jednom i za svagda, otvorio vrata Carstva nebeskoga svima od nas, on je jedini koji može i koji čini da se srca ljudi otvaraju i preobražavaju. I kako on to čini? On to čini, draga braćo i sestre, tako što kroz znake u drugim ljudima otvara naša srca. Ovdje u ovome kraju to je na čudesan način učinio i čini zahvaljujući Svetom Avi Justinu i Svetom Vladici Nikolaju. Tamo kod nas u Sremu činio je zahvaljujući Svetom Teodoru Tironu, starcu Danilu iz Velike Remete. U drugim krajevima je to činio zahvaljujući monasima i monahinjama koji su svoje suze izlivali i trudili se da ostanu svedoci njegovi i oni koji žive tom istinom, i te suze njihove i taj život njihov učinili su da se razbije, da se uništi nad srcima ljudi taj veo, da se otključaju i srca koja su okamenjena postanu ponovo srca od krvi i od mesa. Mi živimo u vremenu koje isto tako i ponovo kao da se sprema da zaključa srca i duše ljudske. Strah od bolesti izaziva i ponovo u nas useljava strah od smrti. Strah od smrti, posebno ako pomislimo i prihvatimo da dolazi od drugoga čovjeka koji je pored nas, makar to bila i korona, dovodi do toga da zatvaramo sebe. Zato je danas više nego ikada potrebno da svoja srca otvorimo za blagodat Božju. I to jednostavno, neusiljeno i prirodno. Koji su to načini da otvorimo svoja srca? Pre svega moramo to činiti iskrenom i istinskom molitvom Bogu da bude milostiv nama grešnima. A onda da se istinski iz srca molimo za sve ljude koje znamo
a onda kako svedoče sveti oci, kako je to činio i svedočio i sveti Java Justin, da se onda molimo i za neprijatelje svoje. Dakle, to su 3 stvari, 3 etape koje će nam omogućiti i učiniti nas da postanemo već sada učesnici novoga života i pričasnici večnosti. Ako tako budemo radili, onda ćemo moći da damo odgovore ne na pitanje ko je čovek, jer na to pitanje nikada niko neće moći da da odgovor, nego ćemo moći da damo odgovor na pitanje Bogu ko smo mi bili, tačnije ko smo sada i ko treba da budemo. Ako tako budemo živeli i radili, onda ćemo moći da se snađemo bez obzira na iskušenje i izazove u vremenu u kom smo se našli. Vi danas, draga braćo i sestre, kad počnete, posebno recimo ako vas sad zanima mišljenje crkve recimo o koronavirusu ili o 5G mreži, da gledate najrazličitije sadržaje na YouTube kanalu, da slušate najrazličitija kazivanja i objašnjenja o tome šta je to što je izazvalo te stvari, kako do njih dolazi, koje mogu i kakve su posljedice. Međutim, niko u čitavoj toj priči neće vama dati odgovor kako da se spasemo od toga. Ili odgovor koji možemo čuti, bit će nekako uvek sebeljubiv i samoživ. Nekako će uvek biti takav da će se ticati samo pojedinca. Recimo, pre neki dan mi se pojavila jedna parohijanka, bivša već, i kaže mi: oče, vidite kakvo je vreme, situacija izmiče kontroli, mi smo rešili da se odselimo, sređujemo neku kuću tamo, neću reći gde, mi moramo naći način da se izborimo sa ovim problemima i sa izazovima, mi ne možemo čekati ni na koga, pogledala sam ovaj film, pogledala sam onaj film, pročitala sam ovo, pročitala sam ono. Ja vidim da u toj njenoj zbunjenosti ona je sebe opteretila i u pokušaju da nađe odgovor na ta pitanja koja ipak jesu važna i bitna, ona se toliko, da kažemo, uzbudila i uzbunila da će učiniti korake koji čak i da njoj donesu neko dobro, od nje stvaraju jedno biće samodovoljno koje će moći samo da preživi u nekoj planini pod nekim određenim okolnostima. I onda ja njoj postavim pitanje: dobro, sestro, a šta će biti sad sa mnom? A ona meni kaže: kako to mislite? Pa rekao: dobro, ajde sad ti ćeš otići gore u tu planinu da se spasavaš, a šta će biti sa mnom? A ona sad zbunjena meni kaže: pa možda da i vi kupite neko imanje pa da pođete i vi s nama možda tamo. Rekao: i dobro, i šta ćemo onda ti i ja tamo da radimo? Pa kaže: pa eto, taman lepo, onda će ima ko da nam služi liturgiju. A šta će, rekao, biti s ovim narodom ovde sad što ostaje? Pa kaže: pa mogu i oni da pobegnu. Pa rekao: pa gde da beže? Pa ti rekao: znaš ti koliko sad tu treba zemlja kupiti i prodati i sad raseljavati tu ljude zato što bežimo? Od koga mi bežimo? Bežimo od YouTube kanala i od nekih tekstova koje si ti pročitala. Kaže on: oče, nemojte tako, to su ipak ozbiljne stvari. Pa rekao: baš zato ti pričam što su ozbiljne stvari, ne možeš tako donositi zaključak. Rekao: gde je tu tebi vera u Boga? Gde je tu tebi poverenje u Spasitelja? Gde je tu tebi svest o tome da nema bez Boga spasenja, da bez Boga ni preko praga ne možeš da ideš? Ona sad suočena s time, kaže meni: dobro, kaže, nisam o tome tako razmišljala, kaže, ali vidjet ćemo. Okrete se ona, nismo se još vidjeli, ne znam šta je rešila, ali hoću da vam kažem da živimo u vremenu koje upravo zbog prevelikog straha i one koji čini se revnuju i od njih pretvara, da kažemo, u samožive
i sebeljubive ličnosti, to jest individue. Zato je pred nas osobito postavljen izazov da u svako vreme i na svakom mestu, ono što je govorio patrijarh Pavle, ostanemo i budemo ljudi. I da budemo svesni da bez obzira na okolnosti i na izazove, Bog one koji istinski veruju u njega nikada ne ostavlja same i nikada ne ostavlja prazne. Zato je potrebno da svoju veru temeljimo na konkretnom crkvenom životu. Na crkvenom životu koji će se, kako sam rekao i malo pre, više nego ikada početi ostvarivati kroz molitvu, kroz suze, kroz pomoć drugima, kroz prevazilaženje svih onih problema koje smo imali. Za nas danas više nego ikad važi poziv da čitav svoj život i sve u njemu predajemo Hristu Bogu. To ukoliko u ovo vreme u kom živimo ne budemo radili, suočavat ćemo se pre svega sa nastankom ozbiljnih duhovnih problema, a onda i psihičkih i svakih drugih. Zato je poziv koji nama Bog upućuje i danas i koji nam je upućivao i do danas, a koji će nam upućivati i sutra, onaj poziv svetotački, poziv Svetoga pisma da se molimo bez prestanka, da u svako vreme i na svakom mestu vapimo svome Bogu, da od njega ištemo pomoć i da njega molimo za spas. Ne treba zaboraviti da je i apostol Petar, kad je izlazio iz broda, iz čamca po onoj oluji, dokle god je gledao u Hrista, mogao da hoda prema njemu. Međutim, onog momenta kad je spustio pogled i kad je postao svestan oluje u kojoj se nalazi, da je krenuo da tone. Da se ne bi i nama to desilo, mi moramo svoj pogled uvek držati tako da on jeste okrenut ka Hristu. O tome nam svedoči i sveti vladika Nikolaj na mnogo mesta, posebno u tamnici. Da i kada smo u tamnici, sećamo se Hrista. Možda će vreme u kom živimo biti još teže. Možda će biti još gore. Ali ako budemo gledali u Hrista, onda neće nam biti težak nijedan izazov, nijedno iskušenje. I onda ćemo na svako iskušenje i na svaki izazov dobiti od Gospoda pomoć da damo pravilan i dobar odgovor. Upravo, evo sad, u kontekstu i ove knjige o kojoj je večeras reč, a čiji sam ja na izvestan način uvodničar, vidimo da kada čovek svoj i svoje srce preda Bogu, uvek će naći načina da i u najgorim vremenima odgovori na izazove koji su ga snašli. Prota Bogosav je sticao vrlinu i ljubav i u bogosloviji i posle na svim obavezama koje je imao, ali je uvek i bez prestanka gledao da ostane smerni i smireni služitelj Hristov. I u toj svojoj službi proveo čitav svoj život. I kad je bilo lako, i kad je bilo lakše, i kad je bilo teško, i kad je bilo teže, on je znao da odgovori na pitanje i znao da odgovori na izazov. Upravo zato ova knjiga, da se tako izrazim, jeste jedan odgovor na to kako mi danas možemo i treba da odgovorimo vremenu u kom živimo. Da li koliko treba da se opterećujemo stvarima koji su van naših domašaja i zapravo čime treba da se opterećujemo. Znate, vi sad kad čujete pa čitate o svim tim stvarima koje se dešavaju u svetu, pa vi vidite kako se to neprestano prepliće. Dođe jedan članak ili onaj snimak na YouTube-u pa vidite kako je Rusija branilac pravoslavlja, onda u drugom dođe pa vidite kako sad nešto i ruska država nešto radi opet sakriveno. Dakle, to su konstantne igre sa našim mislima i pomislima kako bismo zapravo tako raslabljeni
bili onesposobljeni da odgovorimo na konkretne probleme i izazove. Trenutno u svetu, i to treba da znamo, broj samoubistava se poveća upravo u onim zemljama gde nema ljudi koji vapiju Bogu i gde nema ljudi koji su spremni da u pokajanju, u čistoti otključaju svoje srce i da priđu Bogu. Taj stres, taj izazov koji se na nas nameće i danas nameće, on toliko loše utiče na ljude da su oni spremni i da sebi oduzmu život. Situacije sa kojima se suočavao naš čestiti Prota i mnogi sveštenici koji su služili i služe čestito i časno rodu svome i crkvi svojoj, bivali su nekada i gori i veći od ovih problema sa kojima se mi danas suočavamo. Ali su oni bili sigurni i svesni da Gospod, kako kaže i psalmopevac David, kako i svedoče naši svetitelji, nikada neće ostaviti svoga slugu i da onaj koji od Gospoda ište, da će taj pomoć i dobiti. Zato, da ne bih ja sad više dužio, završio bih ovo moje izlaganje samo sljedećim odeljkom iz Svetoga pisma i jednim malim kratkim zaključkom. Nas Gospod poziva da budemo njegovi saradnici. Pa kaže, sarađujući sa njim, apostol Pavle, molimo vas da ne primite uzalud blagodat Božiju. Jer govori, u vreme pogodno poslušahte i u dan spasenja pomogohti. Evo sad je najpogodnije vreme, evo sad je dan spasenja. Nikakvo, ni u čemu ne dajući spoticanje da se služba ne kudi, nego se u svemu pokazujemo kao sluge Božije, u trpljenju mnogom, u nevoljama, u bedama, u teskobama. Nas Bog poziva u svako vreme i na svakom mestu da budemo njegovi saradnici. I pazite, on to nije rekao samo nama koji smo u mantijama, pošto mi znamo da služimo službe i pošto mi možda znamo najbolje tipik i poredak u hramu. Nego to on govori svakome čoveku i poziva svakoga čoveka da bude njegov saradnik. I danas, kad je raslabljenost možda krenula da se podiže najviše i da dostiže i najveću tačku, danas više nego ikad treba da budemo saradnici Božiji. Kako se postaje saradnik Božiji? Tako što ćemo u svako vreme, kako kaže sada ovo što pročitah od apostola Pavla, biti svesni da je u ovog momenta pravo vreme da spasemo sebe i drugi. Da je ovog momenta pravo vreme da pomognemo jedni drugima. Da je ovog momenta pravo vreme da otkrijemo i upoznamo Boga više nego što smo ga poznavali ranije. I svako u svome će tako biti saradnik Božiji. Onaj koji uči da bude dobar učitelj, pa makar i sa maskom. Onaj koji pomaže starome ili koji vidi da treba nekome pomoći, da pomogne. Onaj koji ima dar ili ne može da izađe iz sobe iz ne znam kog i kakvog razloga, što je opet zbog bolesti, zbog nečeg drugog moguće, da uzme da čita psaltir, da se moli Bogu za one koji su napolju, koji rade. Mi moramo da stvorimo duhovnu mrežu. Znači, pored ovih socijalnih mreža koje su očito zaokupile našu misao u potpunosti i koji blokiraju polako naše rasuđivanje, mi moramo da stvaramo duhovnu mrežu između nas. Ona se stvara molitvom i dobrom voljom jednih prema drugima. Danas, kad smo dolazili prema Valjevu, pa jedan dečkić stoji na putu tamo pre ulaska u Valjevo i drži mobilni telefon. On se tako silno udubio u taj telefon, pustio izgleda neku muziku, mi smo samo prolazili, ja nisam, nego vidim da po ritmu vjerojatno nešto igra, nešto se zaneo, neka dobra pesma je bila. Dakle, tom istom energijom kojom je on ispunio svoje biće slušajući tu muziku i ne konstatujući nikoga oko sebe, mi treba da tu energiju preobrazimo i uputimo je jedni ka drugima kroz molitvu
i kroz pomoć i život jednih sa drugima. Zato da budemo zaista ljudi u vremenu u kom živimo, da budemo saradnici Božiji i da sledimo ovakve primere i ovakve žrtve kakve nam je i naš otac prota Darko prikazao u ovoj knjizi. Hvala vam. Koliko nam je u današnje vrijeme potrebno podrške i lepe reči, ali reči koja oživljava, evo dokaz je i o večeri reči oca Jovana i stvarno vaša pažnja i sve ovo što govorimo ovdje, jer zaista je teško vrijeme u kome smo se našli, ali svako vrijeme je Bog prisutan i što je to Jovan rekao, i u vremenu prote Bogosava i tako i danas. Svako vrijeme donosi svoje izazove i evo, meni je veoma drago da smo večeras ovdje okupljeni svi zajedno, da kažem, sveštenici iz selo Valjeva i iz drugih eparhija, Šabac, mislim, sada smo tu opet, da kažemo, jedna od eparhija, uslovno rečeno, ali smo tu, znači, zajedno se okupili ovdje u Valjevu da zajedno čujemo na ovu temu i drago mi je da ova tema baš posvećena proti Bogosavu, u kojem lično i ja nisam znao mnogo o tome, pročitavši knjigu oca Darka, stvarno mi je otvorilo mnoge vidike neke i za današnje vrijeme i kako danas se postaviti. I ono što bih samo volio da napomenem, prvo što me asociralo ova knjiga, to je jedna reči patrijarha Kirila, sadašnjeg ruskog patrijarha, kada je on govorio o svom detinjstvu, a on je dete iz svešteničke porodice i deda mu je bio sveštenik, kada je rekao da opisivao svoj život u kome je odrastao i svoje detinjstvo i kaže da je zahvalan Bogu što je rođen u tako jedno vrijeme koje je bilo izuzetno teško i koje njegov otac i njegov deda su podneli velike terete i torture od strane komunističke tada ruske partije i velike namete i tako, ali je bio zahvalan Bogu da je rođen u to vrijeme i da je rođen u porodici svešteničkoj kroz koju je upoznao još dublje Boga i koja mu je još više nadahnula to teško vrijeme, nadahnula da se posveti i da služi Bogu ne sanjajući da će jednog dana postati patrijarh ruski. I još jedan film koji toplo preporučujem svima i koji se stalno u ovakva teška vremena ovako nameće, to je jedan film ruske produkcije, zove se Pop. I baš govori o svešteniku u teškom vremenu Ruske crkve u Ukrajini i njegovom odupiranju svim izazovima tadašnjeg vremena i komunizma i fašizma i nacizma, gdje on ništa nije htio da prihvati ni jednu ideologiju, da je ostao samo sluga Hristov, kao što je rekao otac Jovan. Ja predajem riječ ocu Darku, autoru ove knjige, da nam još više približi lik prote Bogosava, da bi kroz njegov lik ovako još više mi se nadahnuli u ovom vremenu o kome pričamo. Hvala oče Dejane, poštovani oče rektore, časni oci, draga braćo i sestre. Dozvolite mi da, kao što je predviđeno u okviru ovog večerašnjeg predavanja, predstavim i knjigu u izdanju Hrama Pokrova Presvete Bogorodice. Knjigu koja govori o jednom čoveku, o jednom svešteniku i o vremenu u kome je taj sveštenik živeo. Na samom početku želeo bih da kažem da je uzrok nastanka ove knjige leži u jednom plemenitom ljudskom osjećanju, a to je osjećanje zahvalnosti. Mi smo kao ljudi i stvoreni od Boga tako kao bića koja blagodarimo. Najveća i najsvetija tajna naša Evharistija nije ništa drugo nego naša zahvalnost Bogu za naše postojanje. A jedan veliki savremeni pravoslavni teolog je rekao da samo onaj ko je sposoban da blagodari, taj je sposoban i za spasenje. Kada govorim večeras ovdje na početku zahvalnosti, najprije mislim na zahvalnost prema svojim predsima. Nažalost, mi vrlo često smatramo da će posle nas biti potop, a isto tako živimo u zabludi da pre nas nije postojao niko i da pre nas nije postojalo ništa. Međutim, ipak, kao hrišćani, mi znamo da smo dužni da se sećamo svih onih koji su bili pre nas. Naravno i na prvom mjestu da ih se sećamo u svojim molitvama, ali da ih se sećamo posebno ako su oni bili veliki ljudi i ako njihov primer može da posluži
nama, našim savremenicima i našim potomcima. U tom smislu, dakle, velika blagodarnost pripada i gospodinu Branislavu Kovačeviću, unuku Prote Bogosava, koji je imao to osjećanje zahvalnosti, pa čak nekada kada sam razgovarao s njim, kao da je imao jedno osjećanje dužnosti, da podigne ovaj jedan spomenik. Spomenik koji će, nadam se, trajati i ostati u vremenu. Spomenik koji je podigao ne lično on, nego čitava njegova porodica Kovačević, a koji će biti, dakle, trajno svedočanstvo o njihovom i našem Proti Bogosavom. Zašto se ova knjiga zove Čovek u vremenu? Najpre zbog toga što su burna vremena novije srpske istorije, dakle to je tih 70 godina 20. veka u kojima je Prota živeo, bila u velikoj meri iskopčana sa njegovim ličnim životom. Inače, istorija i poreklo porodice Kovačević, iz koje potiče Prota Bogosav, isto tako je bilo mereno i praćeno istorijom našeg naroda. Kovačevići su poreklom sa Kosova i Metohije, pa su nakon dolaska Turaka prebegli u Hercegovinu, posle toga opet pod teretom teškoća dolaze ovde i nastanjuju se u okolini Valjeva. Ali čitav Protin život, dakle od prvog Balkanskog rata u kome on izgubio oca, do prvog Svetskog rata u kome je gladovao, nije mogao da se školuje, kasnije u onom međuratnom periodu kada je učestvovao u toj velikoj renesansi, obnovi našeg i nacionalnog, ali i crkvenog života, pa onda drugi Svetski rat, pa onda teret i teškoća života crkve i sveštenika u komunizmu. Dakle, čitavo to vreme ostavljalo je velike tragove, velike pečate i velike smernice u životu Prote Bogosava. Kao što rekoh, dakle, porodica Kovačević njegova je stara porodica u kojoj Prota Bogosav nije bio prvi sveštenik. Ljuba Pavlović u svom čuvenom delu zapisuje da je kod Kovačevića postojala jedna poslovica da pop rađa kovača, a kovač rađa popa i da je to stalno se tako u toj porodici dešavalo. Izgleda da je ipak više bilo kovača, jer su poneli prezime Kovačevića, nisu Popović ili Protić. Ono što sa sigurnošću znamo, što nam beleži Ljuba Pavlović, a to je, dakle, da je pradeda Prote Bogosava bio sveštenik. Kao što rekoh, dakle, Prota Bogosav rođen je ovde u okolini Valjeva, u malenom selu Tubraviću, 1908. godine, 30. marta, po mi bi rekli starom kalendaru, odnosno po tada jedinom važećem državnom kalendaru. Dakle, nakon samo nekoliko godina, kao malo dete, njegov otac Radomir odlazi u Balkanski rat i iz tog rata se nikada nije vratio. Dakle, ni u čitavom životu Prote Bogosava, a ni do danas, dakle, nije pronađen nijedan trag o tome na koji način je i gde je izgubio život njegov otac. Bez obzira na to, Prota Bogosav, dakle, njegova majka koja ga je školovala, Prota Bogosav nastavlja svoje obrazovanje u Poćuti, a nakon toga u Valjevskoj gimnaziji koju završava kao jedan od najprimerenijih i jedan od najboljih đaka Valjevske gimnazije. Nakon toga Prota Bogosav se odlučuje da krene stopama svojih predaha i upisuje bogosloviju u Bitolju. Kao što većina zna, možda neki ne znaju, dakle, bogosloviju u Bitolju je osnovao tada bitoljski episkop, kasnije mitropolit Skopski Josif Cvijović, 1922. godine i, dakle, samo nakon 4 godine posle toga Prota Bogosav odlazi u Bitolj i tamo počinje da uči svoju bogoslovsku školu. Posmatrajući život Prote Bogosava, sa sigurnošću možemo reći da je taj period njegovog života i obrazovanja ostavio najviše traga u njemu. I, dakle, gde god je kasnije živeo, službovao, pastirstvovao, taj duh bitoljske bogoslovije je Prota Bogosav nosio sa sobom. Najpre su u toj bogoslovili
u to vreme radili zaista ugledni profesori. Jedan od njih, pomenut ćemo ga i pominje se i ovde u knjizi, jeste jeromonah Jovan Maksimović, danas priznat i poznat kao Sveti Jovan Šangajski. On je predavao proti Bogosavu u Pitoljskoj bogosloviji i on mu je na kraju, kada je završio bogosloviju, potpisao diplomu. Ono što je i onaj ko je još veći pečat ostavljao na učenike Prizrenske bogoslovije, bio je u to vreme episkop ohridski vladika Nikolaj Velimirović. Iako formalno nije bio profesor Pitoljske bogoslovije, stalno je dolazio u bogosloviju, držao predavanja, kako deci, razume se, tako i profesorima, i on je tim svojim duhom nadahnuo mnoge generacije pitoljskih učenika. Čak postoji i jedna anegdota da su profesori, kada bi deca postavila neko teže pitanje na času, najčešće odgovarali: pa sačekajte par dana, doći će nam skoro vladika Nikolaj, pa to pitanje pitajte njega. I tako se desilo jednom, drugi put, dok vladika Nikolaj nije shvatio šta u stvari rade profesori, a onda je jednom prilikom odgovorio, kad su mu postavili jedno od tih težih pitanja, pa kaže: to je baš zanimljivo i teško pitanje, ja mislim da profesor taj sigurno zna, sutra ćemo on na času objasniti to, a doći ću i ja na čas. I onda kaže da učenici u noć pogledaju, a kod tog profesora na prozoru sija svjetlo celu noć. Sprema se, čita šta će i kako će odgovoriti sutra dan učenicima i kako će šta izgovoriti pred svetim vladikom Nikolajem. Dakle, taj duh svetog vladike Nikolaja je dugo živeo u Prizrenskoj bogosloviji i taj duh je prota Bogosav kasnije kroz čitav svoj život pronosio. On se ogleda u mnogim njegovim delatnostima, ja ću navesti samo nekoliko. Jedna od prvih i osnovnih jeste bilo odnos prote Bogosava prema bogomoljačkom pokretu. Dakle, znamo da se bogomoljački pokret pojavio kao jedna žeđ u narodu za verom, žeđ za Bogom, i mnogi u prvom tom trenutku, dakle, nisu prepoznali značaj i važnost tih ljudi. Čak mnogo sveštenika pa i episkopa sa jednom vrstom podozrenja je gledalo na te ljude koji su dolazili u crkvu. Vladika Nikolaj je bio prvi koji je stao u njihovu zaštitu i odbranu, koji se stavio na njihovo čelo. Naravno, za to izmolio blagoslov od Svetog arhijerejskog sabora i te ljude je, dakle, uspeo da zadrži u krilu crkve i uspeo da ih uvede u crkvu i u tajnu spasenja. U čitavom životu prote Bogosava, dakle, od prvih dana njegovog rukopoloženja, on je rukopoložen odmah posle završetka bogoslovije i postavljen za kapelana crkve u Gračanici, dakle za pomoćnika jednog starog i obolelog sveštenika. Prva od njegovih aktivnosti koje se tu beleži jeste obnavljanje bogomoljačkog bratstva, osnivanje njegovo i njegova organizacija. I kasnije prota Bogosav, kada je otišao u Podgorinu, gde je proveo najveći deo svog života, 26 godina, dakle, isticao se upravo po tome što je, dakle, bogomoljački pokret predvodio, što je priznavao i shvatao njegovu važnost i njegov značaj. Čak i u divanu svetog vladike Nikolaja, njegovoj knjizi koju je on napisao posle Drugog rata kada je bio u Americi, vladika Nikolaj se prisjeća ti divnih susreta i sabora bogomoljaca i pominje kako na jednom od tih sabora ustao jedan bogomoljac iz Osečine i pohvalio dva nova sveštenika koje su došla u Osečinu. To su bili prota Milorad Jovanović i prota Bogosav Kovačević. Ne navode se njihova imena dakle, u divanu, ali sigurno znamo da se na njih odnosi. Pohvalio da su došla dva mlada sveštenika koji su puni života, puni energije i koji sada, dakle, podržavaju bogomoljce, koji ih okupljaju, koji im daju prostor u crkvi i koji su našli njihovo pravo mesto. U tom smislu je, dakle, to duh svetog vladike Nikolaja. Inače, prota Bogosav je, dakle, i kasnije, kroz čitav svoj život, ostao vezan za svetog vladiku Nikolaja. Ovde u knjizi se nalaze dve fotografije, dve su fotografije sačuvane, dakle, kada je prota Bogosav bio zajedno sa svetim vladikom Nikolajem, ali, kažem, u mnogim stvarima, u mnogim načinu na koji on služio, načinu na koji je
vršio svoju pastirsku službu, prepoznajemo taj duh i taj uticaj. Čak za crkvu u Osečini, kada je podigao taj hram, dakle, ikonostas su postavili majstori iz Bitolja, isti oni majstori koji su radili kod svetog vladika Nikolaja u Žiči. Čak i crkvu u Osečini, dakle, podigli su isti majstori koji su radili u manastiru Žiči, a bili su poreklom, dakle, dole iz okoline Ohrida ili Bitolja. Kao svedočanstvo tog jednog u to vreme prijateljstva, sveti vladika Nikola je poklonio jedan krst crkvi u Osečini, koji predstavlja danas jednu od najvećih vrednosti iz riznica i života te crkve, i taj krst je poklonjen 1937. godine, na njemu je ispisano da je to dar od svetog vladike Nikolaja, a upravo u to vreme sveštenik u Osečini bio je prota Bogosav Kovačević. Kao što rekoh, dakle, njegov životni put je bio takav da je prvo počeo svoje službovanje u Dubraviću, a kasnije, dakle, osnovana je jedna nova parohija u Osladiću, i prota Bogosav je postavljen za prvog sveštenika te nove parohije. To je taj međuratni period kada zaista je bila obnova i crkvenog i duhovnog života, i prota Bogosav se pokazao kao jedan vredan sveštenik u tom periodu. Za samo nepune 3 godine podigao je hram u Osladiću zajedno sa svojim parohijanima, i ta crkva i danas postoji tu u tom mestu, i u toj crkvi se i danas služi. Međutim, tu nije važno i nije suština samo u crkvi kao građevini. Dakle, prota Bogosav to mnogo lepo objašnjava u svojim zapisima koje je ostavio. Dakle, mnoge probleme koje su postojali tu, a postojali su da narod nije baš toliko često išao u crkvu, jer najbliža crkva im je bila preko 20 km daleko, pa onda mnogi nisu bili zadovoljni što je napravljena nova parohija, pa mnogi nisu bili zadovoljni što je došao mlad sveštenik, ali sve te nesuglasice i razlike prota je uspeo, dakle, da okupi oko jedne stvari, jedne ideje, a to je da podigne novi hram u Osladiću. I taj hram je, i kao mnogi hramovi koji su nastajali u našoj istoriji, zapravo spomen hram. Spomen hram na one ljude koji su poginuli u Balkanskim ratovima, u Prvom svjetskom ratu, a koji su sa tih područja. Dakle, kao što su u prva vremena prvi hrišćanski hramovi nastajali na grobovima mučenika i posvećivani njima, isto tako, dakle, ti spomen hramovi i spomen hram u Osladiću nastao je kao sećanje na svoje prethodnike, a kao zalog svojim budućim generacijama. I taj prvi period prote Bogosava, prvi period njegovog života, dakle, karakteriše jedan veliki entuzijazam, jedna velika upornost, vrednoća, i on je to pokazao prilikom podizanja ovog hrama. Odmah nakon toga vladika, počivši Simeon Stanković, prepoznao je sve to kod njega i vrlo brzo, posle samo, 3 godine, premestio je protu Bogosava u Osečini i dao mu isti zadatak, da i u Osečini ponovi svoj podvig koji je radio u Osladiću. I prota Bogosav zajedno sa svojim parohijanima bez problema ponavlja taj podvig, podiže zajedno sa parohijanima hram u Osečini, i taj hram je svečano osvećen 6. oktobra 1940. godine. Dakle, to je taj datum i na neki način simbolično, to je samo 6 meseci pre bombardovanja Jugoslavije i početka ovde našim prostorima Drugog svjetskog rata. Taj datum simbolično u stvari jeste, da kažemo, prva polovina ili prvi deo službe prote Bogosava, kada on kao, dakle, sveštenik vredan, radan, pun energije, dakle, doprinosi svojoj crkvi. Već posle toga prota beleži i zapisuje u svojim sećanjima, dakle, beleži prve strahove, šta se čuje, šta se to sve dešava, i dolazi jedno teško vreme Drugog svjetskog rata. U Drugom svjetskom ratu prota je bio prvo regrutovan kao vojni sveštenik. Posle kapitulacije on se vraća u svoje selo i vraća se u svoje mesto u Osečinu i nastavlja svoju parohijsku službu. Te 4 godine rata, za sve to vreme prota Bogosav nije ostavio puno zapisa, nekih možda 20-ak stranica, ali su te stranice jako sadržajne i zanimljivo je da on u njima ne da se ne bavi politikom ili nekim, da kažem, društvenim, širim pitanjima,
nego se čak ne bavi ni nekim crkvenim pitanjima. Ono o čemu Prota Bogosav piše i zapravo je ono što njega najviše muči, a to je stradanje njegovog naroda. To su muke i teškoće kroz koje prolazi narod Podgorine u Drugom svjetskom ratu. Iste te muke i iste te teškoće je pretrpeo i preživio i sam Prota Bogosav, počevši dakle od toga čuvene kaznene ekspedicije Nemačke koja je prošla kroz Osečinu i nakon toga kada su ih Nemci hapsili. Dakle, period Drugog svjetskog rata predstavlja tu prekretnicu u životu Prote Bogosava, jer nakon Drugog svjetskog rata, kao što znamo, druge okolnosti su zavladale društvene i Prota Bogosav nastavlja da živi i da dela i u tim okolnostima. I ono što je meni bilo najzanimljivije, a to je upravo da Prota ni za 1 milimetar, iako su spoljašnje okolnosti bile potpuno drugačije, ni za 1 milimetar nije promenio način svoje službe Bogu i svom narodu. On do poslednjeg svoga daha, dakle od 45. do 75. 30 godina nastavlja da verno služi svom Bogu i svom rodu. I to je ono, ako sagledamo celokupan njegov život, ono čini mi se što je najznačajnije i najvrednije u njemu. To je kao kada bi posmatrali nekog čoveka da radi neki bilo koji fizički spoljašnji posao pri jednom lepom danu, pri nekom blagom vremenu, a onda odjednom da naiđu teški oblaci, kiša, grmljavina, sunce, grad, a da vidimo tog čoveka kako isto, sa istom pažnjom, sa istom upornošću i sa istom verom nastavlja da vrši taj posao koji je započeo. Meni je nakon upoznavanja sa životom Prote Bogosava ta slika jedino u glavi. I pomenuo je otac Jovan jako lepo kada je govorio o tvrdoći i okorelosti našeg srca, međutim, Prota Bogosav u prvom planu, ja mislim da stoji tvrdoća i čvrstina njegove vere. Dakle, vera koja je bila nepokolebiva, vera koju nikakvi spoljašnji faktori i nikakve spoljašnje okolnosti nisu mogle da izmene. On je bio čovek mekoga srca, kažem, to vidimo po mnogim zapisima koje je ostavio i način na koji je on preživljavao sve teškoće i sva stradanja, ali njegova vera i njegovo služenje i predavanje crkvi su ostali do poslednjeg dana kao stena. Ono što bih takođe voleo da kažem, a to jeste da ova knjiga nema za cilj da nama predstavi Protu Bogosava kao nekog izuzetnog heroja. Kako mi to u ovim okolnostima danas otprilike zamišljamo. Heroji su usamljeni ljudi. Oni su individue, oni su posebno nešto, oni su izuzetak koji potvrđuje pravilo. Ja mislim da se u svešteničkoj službi Prote Bogosava je u stvari nešto suprotno. Kao što je recimo to i sa svetiteljima. Dakle, oni nisu izuzetak od one crkve, od zajednice koja postoji ovde u svetu i koja se spasava, nego oni u stvari svoj život i posvećuju toj zajednici. Mene je to asociralo mi vrlo često kada govorimo i tako u susretu sa narodom, ljudi kada govore nešto, pa čak govore nešto i zameraju i samoj crkvi i sveštenicima i svima redom, a onda navedu primer patrijarha Pavla, kažu on je bio poseban. Jeste, ali patrijarh Pavle je čitav svoj život, dakle čitav svoj vek posvetio služenju toj crkvi o kojoj smo malo pre pričali nešto možda da nije dobro. Upravo tako i dakle život Prote Bogosava u stvari nije neki poseban njegov život, nije neki herojski usamljen život, nego je on svoj život ugradio kao jednu ciglu u telo crkve ovde na zemlji i to jednu čvrstu, veliku i stabilnu ciglu, posebno ovde u ovim krajevima gde je on službovao. Prota Bogosav je ostao kao sveštenik u Podgorini i dugi niz godina nakon Drugog svjetskog rata. 1959. godine Prota Bogosav, odnosno vladika Simeon je
dao novu dužnost i novu službu proti Bogosavu, doveo ga ovde u Valjevo i narednih 10 godina sa dolaskom vladike Jovana Velimirovića na čelo eparhije od 1961. do 1971. Prota Bogosav je bio starešina ovde ovog hrama u kome smo mi i oko koga smo mi večeras sabrani. Za sve to vreme, svih tih 10 godina, znaju ovde jako dobro starije prote kako je vladika Jovan, način na koji je on radio i koliko se na tom polju trudio. Jedan od prvih ljudi u eparhiji u to vreme na koje se on mogao osloniti i na koje je imao poverenja upravo je bio prota Bogosav. I tako, gledajući njegov život i čitajući o njemu, i sam doživeo nešto za što mi je prvi put bilo čudno kada se suočio sa tim. Valjda smo svi navikli da, slušajući neke priče, očekujemo stalno neki happy end, da će nešto na kraju se sve to, sav taj trud ovde na kraju na zemlji isplatiti. Međutim, ko bude čitao o životu prote Bogosava, vidjet će nešto sasvim suprotno. Da prota Bogosav, pored svih muka, svih teškoća, stradanja u životu, na kraju ovozemaljskog života, dakle, prota Bogosav ne samo da nije bio nagrađen nekim blagostanjem, nekom slavom, nego čak na neki način je bio još više povređen. Kada ovo kažem, imam na umu, dakle, i porodičnu tragediju koja je njega zadesila pred kraj njegovog života. Prota Bogosav je izgubio jednog sina i nakon toga nedugo vremena izgubio i svoju suprugu. Oba slučaja su bili, u pitanju su, dakle, bile saobraćajne nesreće i, dakle, svaki čovek na ovom mestu bi normalno je i treba da postavi pitanja zašto. Naravno, mi kao hrišćani odgovor znamo, odgovor se ispisuje ne ovde, u ovome životu. I život prote Bogosava upravo i jeste u tome. Dakle, da mi ne očekujemo ovde u ovom životu da ćemo dobiti slavu za ono što smo, pa makar i najčestitije i najbolje služili. Mene je to stradanje i čitav njegov život podsjetio, inače i sam lik prote Bogosava podsjeća na nekog starozavetnog lika i starozavetnog pravednika i sve okolnosti kroz koje on prolazi, ali konkretno ovo stradanje je podsjetilo zaista na ono Jovovo stradanje i na uverenje njegovih prijatelja koji ubeđuju Jova, dakle, ko je čitao zna dobro da oni ipak njemu kažu, ipak si ti možda mora negde da si pogrešio. Rešenje ovog životnog, ajde tako kažem, puta i rešenje pitanja čoveka, to je takođe otac Jovan jako lepo rekao, za ključ, dakle, ima Carstvo nebesko i to je najveća potvrda zapravo da svaki trud, svaki napor i sve ono što čovek u životu radi, svoju nagradu čovek dobija na nebesima. Da ne bih prepričavao sada dalje sve iz života prote Bogosava, želeo bih na kraju da kažem nešto od toga, mada je mnogo toga rekao i otac Jovan, iako nije bio pročitao knjigu pre ovoga, ali očigledno je da ova priča i ovaj primer prote Bogosava univerzalna priča. U tome jeste njena važnost i u tome jeste važnost njegovog života. Dakle, što poučeni njegovim primerom, poučeni onim što je on u životu proživeo, dakle, dobijamo u stvari poruku u svakom vremenu i svaki čovek je dobija. A ta poruka je vrlo jasna. Da svaki čovek može da preživi bilo koje kako, ako zna zašto. Dakle, bilo koje okolnosti i bilo koje uslove čovek može da preživi samo ako zna zbog čega živi. Prota Bogosav je to znao, on je živeo za Hrista, a evo i ova knjiga u stvari jeste neki možda znak pitanja nama da svi mi postavimo sebi pitanje da li mi uvek baš znamo zbog čega živimo i da li se toga i uvek čvrsto držimo. Kaže negde, čini mi se Sveti Grigorije Niski, govoreći o čoveku, da je Bog stvorio čoveka uspravnim iz razloga da bi pokazao da je njegov put u stvari put ka nebu. I kada gledamo lik prote Bogosava, to nam prvo pada u oči, da u svim okolnostima, i onda kada je bio u svojoj slavi, kada je podizao hramove, kada mu je sve, da tako kažemo, išlo od ruke, i onda kad je bio u nemačkom zatvoru, kada je bio u
partizanskom zatvoru, kada je bio pred sudom, kada je čistio ulice po Valjevu kao zatvorenik, uvek protu Bogosava vidimo pravog. Uvek ga vidimo da nikakve okolnosti, ništa nije moglo da ga ponizi, jer je nosio u sebi to neko dostojanstvo čoveka i nosio u sebi to dostojanstvo sveštenika. Dakle, ja sam nakon upoznavanja sa njegovim životom, na neki način, ako mogu tako da kažem, dakle, počeo uzvišenije da mislim o tom činu sveštenika i uopšte, tako kažemo, o činu i o čoveku, uopšte o ljudima. Završio bih ovo svoje obraćanje, opet podsjećajući na reči i parafrazirajući u stvari reči jednog svetog oca, svetog Grigorija Bogoslova, dakle, koji je bio jedan od najvećih bogoslova u istoriji crkve, a koji je bio na početku postavljen za episkopa u jednom malom mestu. Pa onda on, govoreći o tome, govori nešto jako lepo. Kaže, postoje takva mesta u kojima kad se čovek nađe, on od njih dobije čast i slavu. Dakle, ako je u to vreme neko bio, neka funkcija u Carigradu, on je bio zbog toga važan. Ali kaže, postoje i oni ljudi koji kada služe u nekim mestima, oni tim mestima daju i čast i slavu. Ja mislim da je grad Valjevo, posebno varošica Osečina, imala tu čast i dobila tu slavu zato što je u njima bio sveštenik i zato što je u njima službovao prota Bogosav Kovačević. Hvala. Hvala ocu Darku na prvo na njegovom trudu i radu oko ove knjige i na svemu ovome što je radio da ova knjiga se pojavi pred nama večeras. Hvala mu na ovim rečima i ovom opisu ličnosti i dela prote Bogosava Kovačevića. Hvala svima, hvala Bogu za sve. Ja bih ovako sad još jednu stvar dodao samo da ćemo posle završenog ove tribine, to je predstavljanje ove knjige i po večeri, podelit ćemo po jednu knjigu svima vama koji ste ovde. Iskoristio bi priliku još da iskoristimo, da kažem po znacima navoda, oca Jovana koji nije tako često u Valjevu i da ga pozovemo opet da dođe u Valjevo, ali da ovako, pošto je knjiga i cijelo ovaj ciklus tribina je posvećen mladima, a ovde među nama ima i učitelja i profesora i veroučitelja i svih onih koji se bave mladim ljudima. Danas je najvažnije da Srbija vaspita svoju omladinu, da sutra budućnost naša bude bolja srpskom narodu celom i svima onima koji žive na ovom prostoru. Otac Jovan je rektor, kao što smo rekli, bogoslovije u Sremskim Karlovcima, a ovde se pominje i Bitoljska bogoslovija, pominje se Vladika Nikola i Sveti Jovan Šangajski i svi ti divni ljudi koji su obeležili tu epohu. Evo, jedno uopšteno pitanje, ali možda nešto za kraj, ovako da otac Jovan kaže nešto danas da poruči mladim ljudima i u Valjevu i širom, i on, da kažem, kako je stanje iz njegove perspektive danas među omladinom, među bogoslovima, među uopšte našom srpskom omladinom, kako mlade ljude oduševiti podvigom hrišćanskim i ovakvim životom kao što je živeo prota Bogosav i kao što su živeli mnogi sveti ljudi. Pa sad da budem, što kažu, kratak, da ne bismo ovako sad sve lepe reči koje smo čuli od oca Darka ostavili da čekaju, a i da bismo mogli da dobijemo po primjera knjige, ali ukratko, pre svega pozivam i kao što to činim i sa mojim bogoslovima, pozivam sve, a posebno omladinu, da žive život. Život u svim svojim dimenzijama je zato da se živi, a ne da se gleda preko YouTube kanala, preko televizora i da se o njemu čita preko interneta. A živeti život to znači onda upoznati Boga, upoznati i svoje bližnje. I taj poziv, to je poziv na svetost, to je poziv na upoznavanje istine, to je poziv na ljubav među nama. To je, ja mislim, ono najvažnije i ako Gospod da, a naše omladine ima i oni su voljni i spremni, samo da ih podržimo mi malo stariji u tome i da im budemo dobar primjer u svemu. Eto, toliko.
S ovim lepim rečima oca Jovana završavamo večerašnje druženje na ovom lepom mestu u nadi da ćemo se još, da kažem, u tokove jeseni, ako nas vreme posluži, sretati ili ovdje ili ispred hrama Vaskrsenja Hristovog, u, da kažem, ovako lepom ambijentu, tako da predavanja će biti, ukoliko vreme dozvoli, da kažem, u ovim uslovima kakvi jesu. Hvala svima, hvala Bogu za sve, hvala našem vladiki Lavrentu koji je blagoslovio veče, hvala starešini Valjevske crkve, pokroja Presvete Bogorodice ocu Zoranu, hvala svima ovdje prisutnima, vama što ste došli, hvala ocu Jovanu u nadi da ćemo se još sretati ovdje u Valjevu i u Sremskim Karlovcima i da se zahvalimo Bogu tako što ćemo otpevati, možemo dostojno. Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, i mater Boga našego, česnjejšuju heruvim i slavnjejšuju, bez sravnje